Bɔfoi Asaji icho nyuma ke ekome ke de klen kuku ke ashi kuku ni nyuma ke paanyo Petro yabɔ Yerusalɛm Asafo le amaniɛ Agbe Bɔfoi le ke nyemime ni yo Yudia le fenu akeje majiabi le hu emonu mawi molemni ibeni Petro ba Yerusalem le me ni jeketi afoloi aten le kelena ameke ote hin fun loy anwon ni oke ame ayini shi Petro jishishi ye gba me ni bi le fe ekome eke mi eyopa malemni mi sole ni fe tamono nino enyumino ni minani na kwake no kujenwe tamo mama gbele ni ahie koji edwelemni a shikembashi ni ba mi won pa ni beni mi tenje mi he ni mi kwam ni le mina shikmo no koloi na ji edwedwe cheme kenga koloi ke koloi ni wamo ke nwen lo fonji yemni ni minu gbe ko nke mi ake Petro deshi gbe ni oye shimike dabida nuncho eja ake noko ni bule omu alo noko ni heche eyakomi dan shigbe ni jenwen le heremino noni jishi enyo ake noni nyumo etu hele ka abule noni heche afena kan shiete ni agbala fe kete nwe eku ni amrole no hi etembadamoshia he ni mi yole agbole na ni achu amekeje kaisari akeba mingo ni mumole ke mi akemika me aya ni mi ka shasha oshikra ni nyemime ekpa hu kemite ni wayabote nu le wele ni egba woboni na bofule ye ewele ni edamoshi ehikele ake junke ayopa no akpe simu ni achole Petro hu le keba ni eba kebo wiemoi ni achono aherebo ke owele fe yiwala shibeni mi boy wiemole umo konkron le bayi ameno tamoboni eyi wo hu wono chuchule ni mikai nu chole wiemole ni eke ake Yohane le ekenu baptisi shinyele akemumo konkron a baptisi nyele agbene kenyumo eha amena kaino ke no le no ni eha wo ni wo he onu cho Yesu Kristo le no wo yo le hu le na mojimi ni manyenyumo na amachi shibini amenu wiemu enele amemu amena ni amebonu mo hienya mo ameke beleje majin le hu ni mweha ametui chakemo ni akehiri ameyiwala keje kuku ni nyuma kene hu ke ashi nyuma ete Antiokia Asafo le me ni gbeshwa ye Stefano amani hunu le mnile fumni kete foini ki ake Kipro ke Antiokia ton shamejaje wi mole amecho moko akeja Yuda foile keke shamete me komele Kipro bi ke kironi bi ji ame ya meba Antiokia ameba wi amecho hila bi le hu ya mejaje nuncho Yesu hisani papale amecho ame ni nuncho le hiwale fata ame ni me baba o heye ni amekpla ke ba nuncho le hu ni ame hisani le ba she Yerusalem Asafo le tuwe ni amechumba na bakete Antiokia ni beni eba shejen ni eba na nyuma dromole emi she ni ewu amefe eka ake ameketwi ni fioshi akpete nunchole bomo papa ajibanaba ni eyu bonke mumo konkron ke hemo ke yeli ni aname baba o afata nunchole Asafo le ni banaba yin ete taso ni eatao sao ni beni inalele ekeleba Antiokia ni bamne ake ameke Asafo le hishi afina akplo ni amechome baba o ani ni Antiokia klen awo kaselo ile Agbe ake Kristo fui shineke be amli le balo ikome je Yerusalem ba Antiokia ya metemboko ni achole agabule teshindamoshi ni choye mumole na ake homo wa baba jinfe ni bamli na kan ya Kaisari Claudio shinkaselo ile kpemli ake ame abu anokuna ame kaya hanye mime ni yo Yudia le
boni mo fe mo anye ni amefe na kai ni amekemaje onukpa ile ke chomba naba ke sao ni nino. Hallelujah. Bɔfoi ichonyuma ke enyo ke je klen kuku ke ashi kuku niji enumu. Agbe Yakobo ni awo Petro tsuŋ. Na kaimbe ile amli nonle manche Herode kpa eninemni eta Kristo Asafo lehi koni efe Asafo lemni bile ateme kume ifon. Ni ke klante gbe Yohane nyemi Yakobo ni bini na ke ngo yuda foile anale ete no ni mo Petro hu shi akpiti gbe le amlini ni bini molele ewole tsuŋ ni tule ewu Asafo akui edwe ni mei edwe yomli de ni amebuhi ni susu ake hewo le sele ejiele echomale Bibli ni achi Petro na ye tulem ni fele Asafo le hie solimomni kele hamo wa dienche enyumo hie keje kuku ni ji ekpa ke ashi nyuma kenehu Bɔfo ko jie Petro shibini Herode tao ake ike Petro abamale hiele na kanyon lemli nonle eka Asafo enyote ewo ni awole koson enyo ni bulo ehunda moshina ale na amemimbu tule ni na nunchole Bɔfo ko badamo emasei ni lakpa ya tulemni ni gba Petro mauma ni chiele ike te shimramra ni koson ile kpolo ya energy ni Bɔfo le kele ake miamo ni owo otokota ile ni fe na kai ni kele ake ke obole akete ohi ni onye mise ni nyese ke jiku ni ele ake no ni Bɔfo le fiole yemni shi efiole ake ni ina shibeni amehu klen bulo ile kemei ni ji enyole ahile ameshedade agbo ni kake ya amale mile ni le dienche gbele ehame ni amejepo ni amefoblo nkomemni ni amrole Bɔfo le shime ni beni Petro hie chirelele ike baako minami le krede ake nunchole etu Bɔfo le keba ni eba jiemi ye Herode de kenoni yuda foile amale ko gbele femni ni beni eyose nele eba Yohane ni achole Marko hulenye Maria wile eni meipi na eba kpeshi ni amesolio yele ni beni Petro shi agbole oblayo ko ni achole rodale ba to ibo ni beni eyo Petro gbele mi she son na ale gbele agbole shimu ejofo ekete tulemni ake Petro damu agbole se shi amekela ake oyiseke shi emanomi ake eyemni na kai keke ni ameke bele Bɔfo ni shi Petro kai eshi ni beni amegbelele amenale ni amena pe amehi shi efo ameni ni ake amefedio ni egba amebo ninu chole fe ni ejiele ye tulemnile ni ke nye ya Agbe Yakobo kenye mi meile ne keni bi ni ejeje ete he kroko shibeni je cherele yoyiro ni Asafo ele yoyiro yele ni amele no ni eba Petro no le hiwole je hiene agbene be ni Herode taole ni na alele ekojo bulo ile ni fa ake ayagbe ame ni Herode je Judea ete Kaisaria ni ya hinje keje kuku ni ji nyumai enyo ke ashi nyumai enyo ke enumo Herode gbele shi Herode mni efuntiro bi kesi don bi ile na akpa no hiwole amekedwe mokomeba enwo ni ameba tawo manchele pia fonyo nigba eji blasto le hiegbe ni ame akpa hejole ifai eja ake manchele shikpon leno amena ameni ni kejo bini ato konole Herode we maja tadele ni atako jomo seleno ni kemale wie ni mele bolo ake ni mogbene shije egbomogbeni ni amron le no le nu chole Bɔfo twale no eja ake anu nyam le ha anyumo ni gogomi yele ni egbo
Agbe na nyuma wie mole ni egbe eshan ehwere. Beniba na bakesa egbe amezon mole na ale. Ameku amese keje Yerusalem ni amengo Yohane moni achole mako mule amefata. Amen. Hallelujah.